Halo guys, di sini saya mau kasih tahu situs kencan terbaik dan termahal di situs pencari jodoh online. Yang terbaik itu ini Date My Egg. Kemudian saya sudah jadi anggotanya ya. Kita akan lihat. Di sini kita akan lihat dating tip. Ini nature free and single. Sini ada ini memang dibuat khusus buat nature free and single roman novel and film tell you there nothing worse than reach your 40 as a single person, but the first paint a different picture. Is a truth university acknowledge that a single man or woman reaching their 40s must be in one to ada lagi tuh. What you like to go to itu dia sudah ada lagi yang inbox saya ya guys. Ini isinya emang single ya. Di sini usia 40 lebih. Nih, while falling in love and getting married in the first date of your life can after be waduh itu ada Renzo. Ini ya, ini Renzo bilang dia sedang kirim saya surat. I grad you from Australia. Dia katanya orang Australia, umur 53 tahun. I'm looking at your profile and I find you. I'm very interesting woman and I would like to know more about you. Itu pengen tahu saya gitu ya guys. And to be able to confess that you are a real woman. Saya ini benar-benar wanita. And first